wala yung galing mawasenga Wai ele poi wana upue senga dia oe Mana oi ale loto ai vai no uchino e Swau so we tao Tae vai ne yo Peta tino novo Ile malio si o loto Awane e joina Salo funga Eti tali tono beata so sola imaunga Le babea ao Leta fawata Itai umo ilongata Be afa solo Wape oseata O polinga ilongeanganga Lea semea O te mawhaia Na ole iunga O whai Ole nei tala Emma ta utia O ole o tiu o te talia Sammoa lua tunuku pele te wha Anoa Le pule tini ua salalau ile masaloloa Wailoa ai ele lalolangi wa fesuisuia I Samoa Talua I ole fia poto ma le fia iloa Samoa Lo tafa avaelena Ele ole tino A ole anganga A fayetu mau Ole tanga vailena Ole atu maule manuia mo Samoa Natofia ele atua Samoa ina ia pule he matai Aua olo na sua faua vaelua iai Tauna na fua le tetea Ai mani no lava ole mata ole vai Ole a ano moni ua le toi ai ni matai Samoa Lo tafa avaelena Ele ole tino A ole anganga A fayetu mau Ole tanga vailena Ole atu maule manuia mo Samoa Vai wasese ona fili sui o le fono sili Ina ua malo le leilo ai ngilisi O isi fo iwa popoto I le ngilisi Ai le ai o se whaauta uta Ele o tafa inga tae alona I unga Ai Samoa Lo tafa avaelena
Feeling alone, time we find our time. Tuma pelo manana, fausia pelo va amalosi. Mana tua beaso ananua. Mic check 1 2. Students, start making your way to your seats. Test 1 2. Hello, hello. Samoa Baptist students. Samoa Baptist students, you need to be seated. We are about to start. Samoa Baptist students. You have 30 seconds to be seated, please. Samoa Baptist students. We are about to start. Thank you, boys.
Ia whatalu whātule nei tūlawhia. Nā o sina wholwhalanga whamolmole. O le tātou donation team lai e tu mai tua whamolmole. Pe mana ufo e tala ni au taitala. I olo i e tātou team I tua. Lai e tātou canteen. Maua niu, apa inu, hot dogs. Ia maua lava loa wanoa e te sua tuai tua. Ia o tele nisi mea o lo whaatau tātou whale o loa. Tolu minute whamolmole. Ona o tātou a mata loa lea. Toi tolu minute, ona o tātou a mata loa lea whaftai.
se maa Lau se whalongo le lei I le au ngangi a mama papa Whaukuanga e whai mo e kua I mangu le whainga malanga Whalongo le lei mai maanga kua Alu maa mo e ka makua Aua ke whewhe loko ke le o oe le lupe le a whalele Ki ke ele whiri ki ke ele pia Kango e sapo le maungu ia Ko anga le loko ko anga kakalo Aua ke ngau a kusipa ia Oi se sala se aua ke kangi Ke makau lai le kua le langi Whaamaro si o oe le koa Kau le kaua mo Samoa Ia wa ke anga whaukuanga Kau a wako mano o langa Ai sau leka whako whaia kuia o wai o kawa O le aso le nei, na whai le atua, tātou te oli oli, ma fia fia tele i ai. A o le ia ma te lilo le tātou polo kalama i le nei afi afi, e te tau mo na mea na si itia lo tātou taulanga, whaftai le atua, o na lona alofa, ma lona angelelei. A mai e le vinga o saunia, e le lamua Samoa papatiso, o te wala au atu ma lo ufa alo alo, i lau susunga le toi ina sau fo'i, a wasa te talo a mata. O le pese o saunia Samoa papatiso.
Thank you. You may be seated. Before I lead us in word of prayer, let me read a few verses from the Word of God for us this evening. Everything you say and everything you do should be done for Jesus, your Lord. And in all you do, give thanks to God the Father through Jesus. So if you eat, or if you drink, or if you do anything, do it for the glory of God. Hallelujah. Let us pray. Heavenly Father, we come to you in prayer as we begin this special program. We ask for your divine guidance and wisdom as we go through the activity that was prepared for us. Tamama tau te tatalo I le nei afiafi, se ianga le lei mai whamanuia tamaya te mātou. Mātou sauni le li ie lo mātou atua e whapeo na whatinoina le porokalama le whanau. Whawhetai tele tamā, whawhetai I le angangana, whawhetai I le anganuu le atua, o tā leni matiute wa e whamanuia I le atua ia mātou whanau. O la mātou te tālo se ianga le lei, se ia e pui pui, se ia e whamanuia le li ia. Le nei maftanga I le nei afiafi, mātou te tui nā tui lo walofa ma lo wanga le le. Se ia e whamanuia I mea uma mātou te whaia. Le atuolo mātou ta mā whamanuia ia mātou whanau e tusai o le nei maftanga. Whamanuia I mātua ma I lātou umo e uma whaiona susu ma tala mai a ao le atua mātou te mafuta ma moli mawina le por kalama le whanau. Le atuolo mātou ta mā o a mea uma mātou te whaia e pei o la lawa fionga. Ia whaia mea uma ina ia vi I ailu lava swafa. Let everything, Father God, glorify your name, Lord Jesus. Protect us, cover us with the blood of Jesus, Father God. We thank you, Holy Spirit. We give you all the praise, all the glory and honor. In your wonderful name, Lord Jesus, we pray. And everybody say, Amen. God bless. Whaftaitele lau susunga le toi ina mo le tatalo a mata whaamanuia mangele le atu le atua a wale taita I ino le kalesia ma le au lotu I Samoa Baptisit. O te ofo o lo whātu I le mamalu o lo tātou au fia I le suafa manu malo Yesu Kiriso le ao le kalesia. A vea lo u whātau waa e whai masui o le tamaitai pule a onga ia tā ala rutua to'o whaape le vasengo whai a onga ma le lau mua I Samoa Baptisit e tuu atu le limo le whaata alofa. O lo o susu fo'i le toi ina yasau fo'i ma le whaletua yasau paima o mātua whaale nganga o le nei a onga. O le mawalunga ma le maupu e pue o le nei aso I pa ia whaale tale le lei, o pa ia whaale malo, o pa ia whaale atunuu, o le ale o I aise tautalanga le atalii, a wā e le ngā whatau lima ina I so whaatau waa. Ai o te mua I whaatulo atu I mātua, ainga, wō, ma au mea mamai. Tulo, tulo, tulo na lava. Whaftai le angele leo le atua, o tātou whailoa I lumo nuu, ai leo tua nuu, I lona pule whaasoifua. Ai maise le nei aso tāua, sa tuupo ina, a wā le whaatao ina, o tū, maanga masani, o lo tātou wha Samoa, o le anga nuu, ai maise le ngangana. Greetings and talofa in the name of our Lord and Savior Jesus Christ. Welcome to Samoa Baptist Academy's Children's Day, a celebration of traditional Samoan song and dance. The Fa'a Samoa is a precious gift from God that we should preserve and cherish. It is our identity and is what makes us unique. Today, we are going to showcase the amazing talents and gifts of your children who have worked tirelessly with the teachers over the last month to put this together. So sit back, relax, and enjoy today's program. Before we begin, just a few announcements. Again, if you need change or would like to make donations, please see Mrs. Melinda at the back table, and the restrooms are in the back corner to the left. Without further ado, let's begin our program. O le atatala lo io lo tātou po fia I se sivo wa saunia le vasenga walu,
o na so'o ai lea ma le sāsā o saunia e teine mai le middle school. Usi lau mai mo ma lau whaafonganga o le wasenga walu ma teine mai le middle school, leo le a whaafiafia atu. Ladies and gentlemen, we will begin our Children's Day with an opening number prepared especially by the 8th graders, followed by a sāsā performed by our middle school girls. Please put your hands together and give them a round of applause. Mai
about a round of applause for their wonderful performance? Oliver Singer, ole asa so'o ai nei, Oliver Singer K4. Ole Neva Singer, o lo'o I lalo, ole taʻitaʻiga ia Miss Fa. E se fulufitu le awhaʻi o tama matene o Oliver Singer. E lua lātou ai te mo saunia. O a lātou taupou, o Briseis Umanga, Natalia Velher, Zulessa Robati, Barbara Tia, Janetta Hunkin, o Patience Seui. O a lātou mānaia, o Dominic Jennings, Ernito Tolentino, Titus Helsham, Marcellus Tonuvasa, Majevini Kitiona. Our next performance is from the K4 under the leadership of Miss Fa. There are 17 students in this class, and they have 2 items to showcase tonight. Their taupo are Briseis Umanga, Natalia Velher, Zulessa Robati, Barbara Tia, Janetta Hunkin, and Patience Seui. The Ma'anaya are Dominic Jennings, Ernito Tolentino, Titus Helsham, Marcellus Tanuvasa, and Jevini Kitiona. Ladies and gentlemen, please put your hands together for K4.
Onisia lo whaango wha o mai mo le vasenga leo K4, Umanga from Papa Manut, Lua Silau Tala, Patience from Auntie Linda and Uncle Tony, Lima Sfulu Tala, Dominic Jennings from Mom and Dad, Lima Sfulu Tala, Patience from Vausea and Vauita Mariah, Lima Sfulu Tala, Titus from Carol and Solip, Silau Tala, Natalia from Auntie Uncle Cha, $20, Zulissa from Faungali, Silau Tala, Faftaila Lufa, Faftaila Ngale. Whakachai tele lava K4 ma lota pena whakachai saunu. O le whawhiwhianga o le asaso o ai nei o le vasenga fitu. O le nei vasenga, o loo I lalo o le taitenga o Mr. Lawyer. E sifulu iwa le a whai o tama matene o le vasenga. E wha lato ai tema o saunia. O le lato whaaluma o nofo sui le vai. O a lato taupo, o Violet Pua. O a lato Manaya, o Mana Hudson ma Aiden Talo. Grade 7 is under the leadership of Mr. Loya. There are 19 students in this class, and they have 4 items they have prepared for tonight's event. Their fa'aluma is Nofo Sua Levai, and their taupo is Violet Pua, and the Manaya are Mana Hudson and Aiden Talo. I present to you the 7th grade class. Ba
Tavayona fulu. Matango fiele a Sammoa ia mua Sauni mai lau pati male potu pulanga Sammoa mai e whaafia fia e whaava e Sammoa i lea tua Polong whasi no mga lena Sammoa e lo ua tu upele e pele pea i lo Sammoa mai ai whaafia fia mole au mai moa Whaamane de lau siva ma whaali o wina tau sa fia Se mai ala ia tenge Sammoa tau lele ai ni ane loa E o ua Sammoa o te mita mita i le vasa loloa Tama matine Sammoa ia e mana tua Malu e mafita o ainga Ai mise o matua Aua o soulu mana i manuia E mawai o ele fia fia Ia tu mawile tu mafina wi melele E sili le amo i tamu
se e mai la ia te ne Samoa taulele ai uli ane loa e o le Samoa o te mita mita i le vasa loloa tupulanga Samoa mai ai fia fia mole au mai moa amane de lau siva mafali o winga tau safia se mayala ia teine Samoa taulele ai ulia neloa le Samoa o te mita mita i le vasa loloa le Samoa o te mita mita i le vasa loloa O nisine o lo whaango wha o mai tato lau lau mo le wasinga fitu. Mo Tali from Carol and Solid, se lau tā la. Tala ina le siva le taupo ia Violet. Wha se lau tā la from Mama Ia and Papa Varessa. Mo Violet from family, se lau tā la. Mo Mr. Loia from Pastor Salfoi, limas fulu tā la. Mo Jolay from Grandma Ella, limas fulu tā la. Mo Vaisea from Uncle Sua, lua se lau limas fulu tā la. Mo Jolay from Mom and Dad, se lau tā la. Mo Rina Loa from Mom and Dad, lua se fulu tā la. Mo Tali from Vaisea and Vaoita Mariah, limas fulu tā la. Mo Vaisea from Auntie Linda and Uncle Tony, limas fulu tā la. Mo Vaisea from Nana, Mom and Dad, tolu se lau tā la. Whaatailang lofa, whaatailang alei. So whapopo mai le loko mo Violet from Nana Telesia se lau tā la. For Tiniana from Nana Gretchen and Rose se lau tā la. For Vaisea from NCR, lua se lau tā la. La auli maleo alu malo
ele tu mamaina. Teine ole pausi niva, se wane pale mua, ile lau mua o tuua. Tuua male mua ia. Testing. O nisi ne o lofa ango whao popo mai I le siwa le senga fitu, mo Violet, se lau tā la from Grandma Sa and Uncle Pua. Tā vita mai loto luas fu tā la from Day 2, whaaptaila lofa, whaaptailanga le. O le wasenga o le a whaafia atu o le wasenga K3. O le ne wasenga o lo o I lalo le taitiinga ia me saso e toa se fulu le a whai o tama matene o le wasenga e lua lato ai temba o saunia. O a lato ta poma manaya filifilia o le wasenga atoa. Vai le manaya. K3 is under the leadership of Ms. Asu. There are 10 students in this class, and they have 2 items that they have prepared for today's event. K3 have decided that everyone is going to be a Taupoe Manaya. Ladies and gentlemen, please welcome K3. And the mop to the floor. Ole peselea, ole remix! Let's
Fa'angamo Serenity from Auntie Linda and Uncle Tony, Lima Sefulutala. For Axel from Nana Wila and Papa Talifa, Lima Sefulutala. For Serenity from Moisea and Bawita Mariah, Lima Sefulutala. Tifa mai si toya ina Tanama ai ua tau suwaiwa Masado sawaiu se paama ua se aina Te whana ua tau petui ali Tau mawhai tau ame i e whane Tupu pe haia o aga lava o le fia fia Fatima pole au mai moa Peru ole dise tisa pele iloa Te anga tonu lea O fia fia ma faa Samoa E sili lava lo faa masani Fia fia na ua masani ai Te ono le ai se fai tio mai Tupulana ia mana tua O fia fia na ua le sua lua O siva mai whako To a amani si le aho E sili lava lo wha masani Fia fia na ua masani ai Te ono le ai se fai tio mai How about a round of applause for that wonderful performance, Fa'afetai K3. O le vasenga o le asiso o ai nei o le vasenga wha. O le nei vasenga, o loo I lalo le taiteinga o le susunga I le whaiwhao ia Pastor Joali. E luas fululua le awhai o tama matene o le vasenga, e tolu a lato ai tema o saunia. O lo lato whaaluma, o la lelei sui le vai, o a lato taupo, o Andrea Fale, o a lato Maanaya, o Lincoln Semo Madine Jennings. Fourth grade is under the leadership of Pastor Joeli. There are 22 students in this class, and they have 3 items that they have prepared for tonight's event. Their fa'aluma is Lalele Suilivai, and their taupo is Andrea Fale, and the Maanaya are Lincoln Semo and Dean Jennings. Ladies and gentlemen, let's welcome on stage 4th grade. Oi Samoa, oi Samoa, oi Samoa, e pea ea, sau fa'afofo mai, to'a fia malie, isi au I tulavie, ua e masani, ile ai ni usavie. Sang
sia fo ila ulu se pa ia mato ole la male masina olo uanga se to olo upale uale so ua matusia la ufa solo ele faya so ulo to ae aloita ile fa alongo au wewe tali soia ete fa alono olo ua lo fale da dia ua elo tasilua tolu fale alofa aeliba ila utatonga ua lavea io umama ma utotonga sau io tao ta eva le o ta te no nofo ile malie o si o loto awele I eto ema salo fua pe te tali tonu pe ata so la I maua pe te tali tonu pe ata so la I maua Samoa, la Samoa, fa'amua mua le atua o ia o lo ufa'avae. A o mai ni pua puanga, fa'amalo situ maupea. O te alofa ia te oe la Samoa. Talupa Samoa lo ua tunu upelele anga ai sei o upese atu mafamatala Roma tamofi ele mafaya upuna famatala Ua numera tasifo I oe ile Pasifika La Samoa, la Samoa, fa'amua mua le atua o ia o lo ufa'avae. A o mai ni pua puanga, fa'amalo situ maupea. O te alofa ia te oe la Samoa. Le mawhai o na nalolo unusa ufana uai O lau whanua lanu lau awa o te tiuai E uina o malanga I whafo I atunu ese E le mawhai o na nalo o e Samoa lau pele Samoa, fa'amua mua le atua o ia o lo ufa'avae. A o mai ni pua puanga, fa'amalo situ maupea. O te alofa ia te oe la Samoa. La Samoa, Samoa, fa'amua mua le atua o ia o lo
Samoa, lau Samoa. O lo whaanga le nei mo le wasenga wha, talaina le tawalunga tamaitai Andrea Fale, I le 5 selau tā la, from Grandma, Mom, and Auntie. Mo Dean Jennings from Mom and Dad, 5 sepulu tā la. For Dean from Auntie Sopo, 2 sepulu tā la. For Andrea from Leilani Fruin, 5 sepulu tā la. Andrea from Carol and Solip, selau tā la. Carlina from Mom and Dad, 2 selau tā la. Lalele from Carol and Solip, selau tā la. Nikki from Uncle Jay and Auntie Lene, 5 sepulu tā la. Carlina from Leilani Fruin, 2 sepulu tā la. Mo Lalele from Leilani Fruin, 2 sepulu tā la. Whaapataila lofa. Ole tawa luna, ole apai umea uma. Ole tawa luna, ole apai umea uma. Oli oli mali ese mai uma talofi. Papa lotino, O nisine o lo whaanga whaopopo mai tato lau lau mo le whasinga wha, mo Amira, Elena, Barbara, Bea, Tia, from our Ova'a family, se lau tāla. Mo le whasinga fitu, o toi whaopopo mai mo Tavita from day 2, Luas Futala. Mo Aiden from family, Luas Futala. Mo Manaya from Uncle Case and Auntie Tuai, Tolu se lau tāla.
Mova Isil from your family in San Antonio, Silau Ta'ala. Moma Naya from Nana Telesia Auva'a, Tolu Silau Ta'ala. Moma Naya from Grandpa Misa Alefua, Silau Ta'ala. Moma Naya from Mom and Dad, Lua Silau Ta'ala. Mova Isil from Uncle Jay and Auntie Lene, Lima Sfuru Ta'ala. What's your name? Moseu from Dad and Lima Silau Ta'ala and Amari. Paupopo mai fo'i mo Axel, Talifa, Manga from Daddy, Mommy Siniva, Lima Sfuru Ta'ala. O le wasenga o le asaso ai nei o le wasenga tas. O le ne wasenga o lo o ilalo le taiteinga o le whaletui a maswanga e se fuluwalu le awhae o tama matene o le wasenga e lua lato ai te mo saunia. O lo lato taupo o Pelelini Utah Taylor, o lo lato Manaya o Patrick Allen ma Philip Langford III. Our next performance is from the first grade under the leadership of Ms. Fanga. There are 18 students in this class and they will be performing 2 items tonight. Their taupo is Pelelini Utah Taylor and the Manaya are Patrick Allen and Philip Langford III. Please put your hands together for first grade. Na
mai Samoa. Tua ini mala, tua imanu, sau fungala upele, sau masinai pubai malu, se inu ane ai, sama olenu. For Philip Langford III, from Mom Tish and Dad Asila Langford, Falaniko and Jumpa Kurt, Brookshire, Nana Aloma and Papa Tupuola Langford, Afita Alawatalaini Siva Philip, from Philip Langford III, from Reverend Yasepi and Leone Ulu, Limas Furutala, Mo Patrick Allen, from Auntie Linda and Uncle Tony, Limas Furutala, for Katerina, from Mom and Dad, Silau Tala, Patrick from Auntie Grace, Silau Ta'ala, Belilini Yuta from Mom and Dad, Lua Silau Ta'ala, Mo JJ from Mom and Dad, Silau Ta'ala, Mo JJ from Grandma Ella, Limas Fulu Ta'ala, Mo Philip Langford III from Aloma, Silau Ta'ala, Mo Fa'alupe from Grandma Felice, Limas Fulu Ta'ala, for Philip Langford III from Uncle Patrick, Auntie Aneta Danielson, Silau Ta'ala, Fa'atailang Ale. Thank you, first grade, and thank you, Miss Fanga.
O O nisi tātou ni o o mai. lo whaanga o whaopopo mai tātou lau lau. Mo mānaia, mo le vasenga fitu, mānaia, from Violet, mo Violet from Nana Telesia, se lau tā la, whaataileanga le. O tātou o mai le whawhiwhianga le vasenga lima. O le ne vasenga, o lo o ilalo, le taitinga, o le pule a onga i a tā ala rutua to'o. E luas furono le au whai o tama matene o le vasenga. E tolu o lātou ai te mawasaunia. O lo lātou whaaluma o Zabdio Vawali'i. O a lātou taupou o Janae Reed, Vawita Morai Salvali, ma Erica Felix. O a lātou mānaia o Veni Tawanu'u. Our 5th grade class is under the leadership of Principal Ta'ala Ruth Tuato'o. There are 26 students in this class, and they have 3 items that they'll be showcasing tonight. Their fa'aluma is Zabdio Vawali'i, and their taupo are Janae Reed, Vawita Morai Salvali, and Erica Felix. And their ma'anaya is Veni Tawanu'u. Ladies and gentlemen, please help me welcome on stage 5th grade. Te mua na o whātua I le pai a le awhia Au mamama pai a Samoa Le au mamana E a fua mai a le tai sama tui manua Le whare se funua e mai se ai pulu matumua Pa a malo whawhe tai Samoa Tapua ina O te pese atu malera to pese fōi malewa e te Tau aru mai mau fia na o le a seu fōi o si ua a le au na whaapai Ko moe mai o le a sa na o whātua I le pai a le a fia Mau mamanu mapai au Sammoa Le au mamala E a fua mai o le tai sama tui manua Le whale se funu ai me se ai mule matumua Pa amalu whawhe tai Samoa I le tapua ina O te pese atu malera ta pese fōi male whaai te Tau aru mai na fia na o le a seu fōi e si au ma a le au na whaapai Wa moe mai o le a sa Sila la ia O le na mata O le a sa O le tamari le tatalana Tamai le ono mea Au ele sana whaiaitana Whai mari e Ua te tele le whai ngā mea Tamai ane loa O le tele tasana Haali le tamai I le maluma o le awa Awanga ina ia ia mataina Au ala mane isa sia usasima A whai ua usi E tuwha avana te wha asoa ina Au e tupula mai Samoa le tatai Au maua luna Matala si le fata si mai le tata pa awiluna Samoa pati na po mai Ai se ia ualu ma fia Hawa I ua sau E whaatau nu le wala au Hawa I ua sau E whaatau nu le wala au
le mali e o si o uloto awane I e toe ma salo salo funga e te tali tonu pe ata so so la ima unga male sahau e fa pena o ya o elo au si hawa mi o le hanga malu male sa manga fau sui alo fatu malo mama talule tuina nau Sau ia tao ta eva ne yo Peta te nonofo ile maki e o si o loto Ne e toi ma talo salo funga E te tali tonu pe ata so so la ima funga Se tali tonu pe ata so so la ima unga se tali tonu pe ata so so la ima unga Whaafofonga mai wholaunga le atua Tai mato saunga le mu whanua Whaavanoa le malanga mamalu Sa oloto mai mea le anga Whaafofonga mai wholaunga le atua Tai mato saunga le mu whanua Whaavanoa le malanga mamalu Sa oloto mai mea le anga
Catalina Lesiva Erica Felix i le lima selau tala. Alofa anga mo Jericho from Nana and Papa. Lima sfuru tala. Alofa anga mo Lila from Asila Tish P3 Langford. Lima sfuru tala. Tatalaina Lesiva Vawita Mariah i le afe tala from Nana, Mom and Dad. Mo Utuali'i from Asila Tish P3 Langford. Lima sfuru tala. Mo Vawita Mariah from Auntie Linda and Uncle Tony, Lima sfuru tala. Mo Zabdil from Vosea and Vawita Mariah, Lima sfuru tala. Mo Lila from Mom and Dad, Lima sfuru tala. Mo Adea from Mom and Dad, Lima sfuru tala. Mo Janae from Grandmother and Bobby Reed, Lima sfuru tala. Mo Miss Ruth from Uncle Sua, Lua Selau Lima sfuru tala. Mo Talia from Nana Gretchen, Nana Rose, Selau tala. Mo Vawita Mariah from Uncle Jay and Auntie Lene, Lima sfuru tala. Mo Zabdil from Mom and Dad, Lua Selau tala. Mo Vawita Mariah from Auntie R, Lua Selau tala. Mo Vawita Marcel from Ulu family, Lima sfuru tala. Mo Janae from Grandpa, Lima sfuru tala. Mo Yona from Fanga, Lua sfuru tala. Mo Tavale from Fanga, Sefulu tala. For Jesse from Mom and Dad, $50. Mo Vawita Mariah from cousin Liatama, Lima sfuru tala. Mo Hasperita from Mom and Dad, Silau tala. Fa'af taile alofa, fa'af taile angale. Samoa, I say fire to love Tala isionu, asililo na manaya. Otia fa, ole malai pone, oitua fa Samoa. Olo pese pese aita maitio na penina. Esionu. For Catalina from Auntie and Uncle Cha,
$20. Thank you, Miss Ruth and 5th grade for that brilliant performance. O le whaafiwhianga o le asa so o ai nei o le wasenga lua. O le nei wasenga o lo o ilalo o le taitinga ya Miss Irene. E sifuluvalu le a whae o tama matene o le wasenga. E lua o lato ai te mo saunia. O lo lato whaaluma o Markeith Lilo Maiava. O a lato taupou o Nina Luaifoa ma Geraldine Lelesio. O lo lato Manaya o Chris Prince Allen ma Vea Kelemete. Our next performance is from the 2nd grade class under the leadership of Miss Irene. There are 18 students in this class, and grade 2 have 2 items that they'll be performing tonight. Their fa'aluma is Markeith Lilo Maiava, and their taupo are Nina Loaifoa and Geraldine Lelesio, and the manaya are Chris Prince Allen and Vea Kelemete. Parents, friends, and families, I present to you 2nd grade.
Utalaina Siva Nina Semeatuloi 4, Il Selautala from Nana Sala and family. For Geraldine from Nana and Papa, Lua Selautala. More Leolala from Jacinta and Elisaya, Selautala. More Chris friends from Mom and Dad, Selautala. More Annie Lee from Grandma Annie, Selautala. More Market from Mom and Dad, Selautala. Pelelini Kathleen Dalen from Grandma Tala, Selautala. Onisine olo faango fa popo mai sa tolau lau for Helen Wu from Mom and Dad, $50. For P3 from Pele Family, $100. For Valwito Mariah from Brother Enoka, $50. O le wesenga wo o mai ai nei lo tātou whaafifianga le wesenga K5. O le nei wesenga o lo o ilalo le taite inga ia meswini e lua sifulu le au whai o tama matene o le wesenga e lua lātou ai te mo saunia. O a lātou tau pou
o Dora Manasseh, Tayono Fainu'ulelei, Zomara Gonzalez, Makaterina Fonati. Our K-5 class is under the leadership of Miss Winnie. There are 20 students in this class, and they have 2 items to perform for us tonight. They're Taupo, our Dora Manasseh, Tayono Fainu'ulelei, Zomara Gonzalez, and Katerina Fonati. Please welcome K-5.
Lofa will sing a K5. To Dora from Asila, Tish, and P3 Langford, $50. To Dora from Mom and Dad, $50. Kayla from Mom and Dad, $20. Jason Manga from Nana Wila and Papa Dr. Talifa, $50. Micah from Carol and Solip, Selau Tala. Ameina Rose Pato from Nana Gretchen and Nana Rose, $100. Jason Martin Manga Jr. from Daddy Mommy Siniva, $50. Paksay lang ang lay. Samoa ua pai mo skei Lauta alo wa malieo Alo sa ili malo ua ilo ai O Samoa I o mao O si o tatu Ele lo ele papanua A o lauta Thank you, Miss Winnie and K5. Oliver Singer, le asaso o ai nei Oliver Singer ono. Ole nei Singer, o lo o ilalo le taita ingo Mrs. Melinda. E luas fulu ma le wha le a wha i o tama mateni o Oliver Singer. E tolu o lato ai te mo o saunia. O lo lato whaaluma o Pinoia Pineru. O a lato taupo o Tali Mailelangi Ludgate ma Annie Lee. O a lato Manaya o Nathaniel Loa Iaifoa. Giovanni Hunkin Cassins, Majun Wei Zi. Our next performance is from grade 6, which is under the leadership of Mrs. Melinda. There are 24 students in this class, and grade 6 have 3 items that they will showcase. Their fa'aluma is Pinoia Pineru, and their taupo are Tali Mailelangi Ludgate and Annie Lee, and the manaya are Nathaniel Loaifoa, Giovanni Hunkin Cassins, and Jun Wei Zi. Please help me welcome 6th grade on stage.
Siva Sammoa, e pele lava isi o loto. Tate moe mitia e o natala, e awhai o le awa solo, le o fosi o loto, le tau le maufo I au nofo. Sila sila la ole na olo ua mata, ole asa asa le tamali I le tatalanga, o tangata mua mua, ai ule to alua, tau tuli ususu, o soiru na foi mawhapau. Tino atu e sili o le siva na mea o iai. O si fe'e ua tilo tilo mai, ua le mali e lona loto I le mea ua fai.
Walofa Angalene Mulvasingongo. For Raymond from Mom and Dad, $100. Pinoy from Asila, Tish, and P3, $50. Walofa Miss Melinda for 6th grade, $1,000. Yeruin from Auntie and Uncle Cha, $20. Basati from Mom and Dad, $20. To Joella from Grandma Ella, $50. Joella from Mom and Dad, $100. Tyler from Carol and Solip, $100. To Annie Lee from Mom and Dad, $60. Patlilele from Papa and Grandma Felice, $50. Annie Lee from Grandma Annie, $100. Giovanni Hunkin from Auntie Jessica, $60. And for Talia Mailalangi from your family from Ili Ili and Masifao, $60. Patsailangalei. Thank you, 6th grade, and thank you, Miss Melinda. Watato o mai nei le whaafifianga le wesenga tolu. O le nei wesenga, o lo o ilalo o le taiteinga o le whaletua a Mrs. Sovea, e luas fulutasi le awhai o tama matene o le wesenga, e tolu o lato ai te mo saunia. O lo lato whaaluma o moi moi maunga, o a lato taupou, o Emma Manase ma te ui le sili, o a lato maanaya o Thomas Spitzenberg ma Logan Semu. Our next performance is from the 3rd grade under the leadership of Mrs. Sovea. There are 21 students in this class, and 3rd grade have 3 items to perform for us. Their fa'aluma is Moi Moi Maunga, and their taupo are Emma Manase and Tewi Lesili, and the Maunaya are Thomas Spitzenberg and Logan Semu. Please welcome on stage 3rd grade.
o folau pea I le vatele Ia so Samoa mani atu nuese Ia la 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 Ia la 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 Ia la 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 O le peleni sa uia tau se I tau tua I le malo Ia la 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 Ia la 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 Ia la 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 Ia la 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 O le peleni sa uia tau se I tau tua I le malo O le peleni sa uia tau se I tau tua I le malo Alofa Lene mo le 3rd grade. Mo Emma Manasseh from Asila Tish P3 Langford, $50. For Noah Fale from Grandma, Mom, and Auntie, $50. For Dominic Jennings from Auntie Sopo, $20. For Emma from Mom and Dad, $50. Ivan from Mom and Dad, $100. Malali from Mom and Dad, $20. Moi Moi from Charlie Ann, $100. Jesselyn from Grandmother Bobby Reed, $50. Moi Moi from Carolyn Solip, $100. Noah from Carolyn Solip, $100. Alisana from Carolyn Solip, $100. For Alisana from Carolyn Solip, $100. For Felicity from Nana Gretchen and Nana Rose, $100. For Jesselyn from Grandpa, $50. For Malachi from Auntie Iseta, $100. For Benyamina, Joey, Faith, Tama, Prince, Asela, Alofaanga from Mom, Dad, Mama, and Mama Polima Loyan, and everyone, $1,000. Five Thailand lei.
Mua mua. Để on men mua. Mua mua. Hey hey. Hey hey. Ya tatonu. Yo tato o mai tu la Chelsea u yo tato maftanga ile ne tu la fiaf. Ya fa ftai la vale ono sai. Fa ftai fo ile fa ma popo fa ftai sumai. Taltono alva senga fai waso le nei. Ora senga valu le nei. Yo la lato fa fifianga fa Samoa muli fo le nei. Ia ma Samoa Baptiso le nei tau sanga lua afe lua lima. Ole asa au ni mai ai la lato fa fifianga muli. Yo na tau balunga I fo ila ia le senga valu le nei. Maftanga le nei po. Ole nei vasenga to se fulu male valu le au fai o tama mateni ole vasenga. O la lato fa luma. Yo le ali able leile o apera amo tun fai. O lato tau po o te mai tai la le o violet tanu vasa. Malili ai. O lato manaya yo tama la le yo le lau mua. Yo Wilson to ia. Yo ma Grace and Ulu. E fa la na le valu ani ai te mai le tutorial po. Ono sai mai. Vai uma kai kalanga kongo la wako. Ia ole lasi ai te male nei po. Fa penan fa manui ai le tu ai la fuai. Sawia. Sawia. Pasafica, Paalia.
Lonu ue Samoa wai la le 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 basa la le le oe inu ole basa. I say la my lewe. Today si ovale. My boy my tinge. I say la my lewe. Ale ale all to le to see ale fai fine. Atuna fawe. Ali Yesu e mali. Oli ma victory na so ele mu petania. Ya samutan. Awi sena tetatai. Tatai mai Yesu e na te pai nengalue. Sua mumula Tutu si uvali Tutu si uvali Lambe Fayanga Lambe Fayanga Lambe Fayanga Fasua si otama Oye moinga afa Omai Omai se la tila Le leila La vale lambe Apa Oye lambe Phone where no mais man we sar no money sar to me no money awina alaina asona le mataina tu nele oh hello me Let's feel it in Sammoa ya mala maleta now let's le palua vama let's le tonga ya manatua Tala vuine aso Kasimana ufa ali malu Tile fa Samoa wana ole nanu Leto feel it in Samoa ya mala maleta now lesu le palua vama lesu le tonga ya manatua Autukula ngatala vuine aso Kasimana ufa ali malu Tile fa Samoa wana ole nanu Fa amole mole so te filo malu Let's feel it in Samoa ya mala malita now let's le palua vama lesu le tonga ya manatua Tala vuine aso Kasimana ufa ali malu Tile fa Samoa wana ole nanu
Talaina Siva Lily, ile tolu silau tala from mom. Talaina Siva Violet Tanuvasa, ile lua silau tala. With Talaina Siva Grace and Ulu, ile afe tala from mom, dad, Morgan, C, and Auntie Berta. To Jabin from Nana and Papa, $50. Mo'amo Tunufai from Asila, Tish, P3 Langford, $50. For Grayson from Asila, Tish, P3 Langford, $50. For Amo from Valsea and Valita Moriah, $100. For Katara from Mom and Dad, $100. For Elijah from Valsea and Valita Moriah, $100. For Grayson from Valsea and Valita Moriah, $100. Tanu from Mom and Dad, $100. Ariana from Carol and Solip, $100. Elijah from Nusa, $50. Amo from Nusa, $50. And Eliko from Talia and Tomoe, $100. Violet Tanuvasa from Fanga, $20. Wilson from Mom and Dad, $100. Elijah from Mom and Dad, $50. Miss Tavete from Miss Precious, $55. Pagtailangan le.
Ia te tonu le nei tula. Ia o le a whapea le whai unga o le tatou pō. O le awala au atu le tamai tai pule a onga. O le a fio mai luma ia sa. Ia ona whamai a ilo le tatou a fi. Ma la au atu la ia Wilson ma Grayson. O mai a iuli le siva le pule a onga i nei a fiafi. La sunga le pule a onga. Ta'ala Ruth. Onu ue Samoa wai la le le vasa la le oe inu o le vasa. Samoa ya mala maleta ina le sua le palua va male sulla tonga ya manatua au tukula ngatala voine ya so semana ofa ali ali malu entile fa Ya mula tu faftai mul sasale sunga pula onga ne chula. Ya taton ya la tu alo ya tulole sunga tamai pule ne afia. Ia fa pena fona te atuai so to matu palpala. Faftai. Testing 1 2. Mili. Patia. Lua mai. Totofa. Pa ia le fiafio la le toe o iais fam talanga. Sai tono pa ia le tua fa pena tato mafutai le nei tula. O leo seu le seunga. Wa e male malo. E peo le ingoa ipu o le maupu o nā whanua. Whaiva o le nei asu. E ala i pespesenga, ma whawhia fianga le whanau. A wasa atu i whanga lilo, le matenga e peo upu le tapa aua la taua. Ai whawhitai le atua. O leo o ngā tasi le futia ma le umele. I le whaamoe sa whauao, whaupohu. Au leo tātou sila, ma mata, i le mata ngofie o lona alofa. Sila i o le viinga i le atua, i lona whaamaoni. E momoli atu le whaafitai, i a tautou mātua, a inga mo o, a e whaasiri le ngang whaafitai, i lau whanau pele, i le nei a fiafi. Whaafitai le nei a wanoa whapenau, wai on tātou mafuta.
E ala le tam whainga fo e whanau le nei tū lau. Tau ina whamanuia ma tue whaatumu atu e le atua mea o whaongau ngau. Ona o lo toa ao ma whola ma lo toa lofa. Wha ma lo toa titi whaitama. Ma lo toa sapsapai o alo ma whanau. Wha ma lo le pale. Wha tai atu fo i le ka le sia me tisi. E pele i lo lotu. Mo le wha no ino le ne maota. E whaatino ai wha moe al whanau. E le pua o le langi. O lo sila fonga lofa le tato tapa au le langi. Ia wha manuia le atua le sunga le isea ma le whatua. Wha pēr le autus tusi o le whaasinoti. Ai mai seo sunga ia li i whaiwhi au mō lato whaletua. O te whaftai atu fo i le sunga le whiangainga. To ina ia sau fo i ma le whatua. Ta inane a li i ma tamai tai whai a onga. Ma alo le tae pena. Ma alo fo i leona sai. I le tau mawhainga o le nei wha moe moe. Tau ina wha manatu pēr i o tātou whanau. Le au ngā ma tā ua si o tātou ngana. Anga nuu ma mea sina Sammoa. A wā lo tātou tofi lava lea. O la tama whai tō lau wina atu fwoi se leni pa ia le nei tū la. A mata mai le siva a mata from the opening. Lua se lau se fulu man fitu tā la. Wasenga le K3. Ona se lau vale se fulu man lua tā la. K4. Hafe lua se lau lua se fulu man wha tā la. K5 e leo tau wina ai ma le lato tau walunga e wha se lau fitu se fulu tā la. Wasenga mua tolu afe ono se lau ma le ono tā la. Wasenga lua afe valu se lau ono se fulu ma le valu tā la. Wasenga tolu afe lima se lau valu se fulu ma le valu tā la. Wasenga wha afe iwa se lau ma le ono tā la. Wasenga lima wha afe ono se lau ma le valu tā la. Wasenga ongo lua afe lima se lau fitu se fulu tā la. Wasenga fitu tolu afe ono se lau lua se fulu ma le wha tā la. Ia ma le wasenga walu e leo tau wina i ma le latu tau alunga e tolu afe ono se lau fitus huma lima tā la wha mafa mai sau pōpō le nei tū la. O le talo ia manu tau mai langi lo tau soifua wa ia tū mau wha manuianga le atua ia tau uma ma ia manu pui ala uma le au ia i le toe fo i atu i whanua ma mauta. Ma fo i le tau whawha le atua le sunga le whiangainga, wha apea whatua, ma le malo Sammoa Baptisit. Ai o malo lo atu, i le alofo le atua, soifua ma ia manuia. Hallelujah. Whanau eme le tu wataseo au mai sato patipati mō mātua. Hallelujah. Tatono e leo toe fasilisi whamtalanga le nei tūla fiafi. Leo o umana sao noa le sunga le pule aonga e whapeo na tale tua i lo tō wanga le lei ma lo tō walofa tūla i tu saio le nei a fiafi. Ta wao le nei i le suafa ma malo Iesu whamanuia tele le atua. Ia iai le lofa ma le anga le lei o le atua i lunga le tātou maftanga le nei tūla fiafi. O le awha inga le se leni wa whapeo na oina le nei tūla fiafi. E lua suma le lima afe, valu se lau lua suma le tasi tā la. Lua suma le lima afe, valu se lau lua suma le tasi tā la. Toa mani tātou popo e vi ia ile atua le nea fiafi. Hallelujah. Ia e pēo na whai atu, i le suafa ma malo Iesu. O le suafa leo te whapea tua i whamanuia tele le atua, i lo tau pa ia ma lo tau ma malu o amea uma wa fo ina. I le suafo Iesu whamanuia le atua tu sai o lo tō wanga le au nei tū lao le a tātou tū lai o le au whauina i tātou talo. Tātou tū lai. Mātou whaftai tele ta mai le nia fiafi. Whaftai ilo walofa, whaftai ilo wanga le lei. Nei whamoe moe le atua. Sa tuina atu ilo wanga le lei se ia yang le lei ma e whamanuia le nei wai umale manuia ona o lo whatasi mai. Mātou te whapea ne aita mā o le vi inga o le whamanu o le whanetanga. Tū mau atu ia te oe awae ta taulawa lea. Lea tuola mātou ta māli ne ia fiafi pe a tā pe atu lau whanau. Whamole mole. Whasausawina i mātou le toto Iesu. Taita ina lea tua i ala o lo whapea na whengasolo ai ai. Tau nuu i meo lo whapea na nofo mau mawai. Ia whapea na mau alunga lo lava vi inga.
Le atua le mātou tamanga le lei oe le li ia te tono le nei maota. Whamanuia oe le kalesia me tisi e ala tau le nei fale. Te talo i le suafa mamalu Yesu i ailau whamanuia. I ona tai le atua maona tūlanga atofi. Ia i ailau wanga le lei le atua le mātou tamā. Whamanuia le atua i le aonga, whamanuia i le pule aonga. Whamanuia i le suipule o le admin o whai aonga le atua i le suafa Yesu i ailau whamanuia. Le atua whamanuia tele i alo ma whanau le ali i. Ia i ailau wanga le leilunga o mātou whanau le atua le mātou tamā. Tupua nei whanau ia veo ni whanau e whapeo na whaunga ina mō lau whi au malau ngā ruenga. Le atua o ani o mātou se sema ni o mātou whale tonu. Ui mā ngalo i mātou le toto Yesu te talo tamā. Whamanuia le atua i le media le atua o lo whapeo na live ina ma whasalalawina le nei porokalama. Ia iailo wanga le lei malau whamanuia le pisinisi. Ia tele le atua ni pisinisi whapeo na vi iai oe. Whamanuia oe le atua lo mātou tamā o mātou whale tonu. Ui mā ngalo i mātou le toto Yesu lo mātou li i mara mātou whaola. I lo suafa o mātou talo tuai. Amene, amene. Whamanuia tele le atua suafa Yesu. Whaftai. Masenga valu, ngā solo medunga stage se I pue tato wata. 8th grade, come on the stage. Please. 8th grade.